Ka jingkam u Presiden Barim ka HANM ribohoi u Arjit Makri ba ka HANM ha ribohoi kala khliap lamano. Nagaliang u Vice President ka ribohoi unit u ba Sumarlingdo ulaong ba ka tege jingkran jong u kamlong ka basisha bat ka HANM ha ribohoi kadang ne minta. Shushu ulaong ka jingpet ki dikhot nakaseng ambaro henry tangkat tukat ni ki bala shabe seng no. Kajingkran u Presiden Barim kari bohoi uba Arjit Makri da kabaong bakaseng HANM kam don kiriti pinyat kam kirung kimi kat bamon. Nakaliang uba bawan nong si Vice President ke HANM Central Body ula thalan ya u Presiden Barim kari bohoi da kabapini ya kajingdon ka Court Constitution kaseng ya kajingdon ka rukom trekam kaseng ambashu ang kulmar klem perkhat ya kajingdon ka rukom trekam. Halor ka jingbi ka first list menin kasi nagaliang jong wajib bakri bade presiden barim halor ka jing chaw en seng jumu tengi su ban pau chagi begwa nu sisnong jong gari hoi nagaliang jongi kum gari hoi hi nim bandon kano ka kata ka jingmik ki khot ki kitu ki dikhot ki bami nim kasi ki dei ki dikhot ki bla chaweng na kaseng te kumta ni ko panchai chagi bitba baro nang ba kim nung sutu bakla ka hdm hapo re voice stick kan ye don be kumba ga judon bangin hagani gatio ko ban sawan ngin salum ye ga meeting ka bukaki bangi sakhot baro ki unit ki circle ki bodon na to ki zone na to ki barhantang isapni ye ki bitba kiba baka hm kadang im ori goy ta siom tangga jing chai na mar ba unit uang ba kila klia ba malut lai so tangga nam to gadon de na mar ha kata kan urim bagi hap chai na mar kum ba kapau hi manin gasi ba ukran ba kani ka tu unit ki circle yong ba kalayam te kasa kasa sa tangga nam to circle te gizon ki mahati zone ki western zone ki borni ki don ki mi tam pusdan ki unit mi tam pusdan ki dukhot ki nam bun dari ki salum la ya general meeting dah otar boy pata ka de jin shai ji Chai sapi ki pajba kamtam cutu bukan barem presiden barem juga HNM di Port District kumbang ini po sosial media ba kaji ketok kaji kalau kaji syak seng itu seng HNM hadin bawlami dak seng hadin syak be jong seng bawlami semadan po shai sosial media po ba apo ka seng HNM mudon constitution la barem momon la momon rai apa shai mu ni ba cibaro pet ba hakasing aja dalam kali konstitusi mengadun konstitusi lu asengnya ka lu ada pra konstitusi aseng ba pula di uru usia melian bagi konstitusi ba kudu kom di mat rekam aseng hari aku lu berkat bagi pensai ba itu keren itu belum keren terbit juga dulu kalau mau bakala ban uru udah ban perkat ba si prusin jadi bukan ba ketua kaseng bawang ba kaseng Thailand bakala kaseng konstitusi dan kaseng di Nabilan nyo lang ng seng kimin kun siya ba uni brio budget matri uni ban kun siya ba uni kun siya ba ba kumu uni ban ha ka seng buong ba maka seng ci dam constitution kalau kajingi jumu kajingi dia jumu ngan ni ai ngai nadau mi be ti good bangla sabe ngai nabi usu sabe ti ka daw sabe kadi mo ban ken ni constitution coba Petit kam to seng bro kawai to uni bu bun thak pat panom ba kai ci dam constitution Nakala kasani ka penram unit ba parem ba udai bertekan udai ban na perkat ba tulit so keren ba orang ba seng seng beri seng flu kena seng position pusro udai kesini sing masanya kelas asyur ka baru senam ada pra tapi terik ada pra malu tas si ba seng ya ka seng HNM haltang apa istilahnya position berkomplikam je seng haru kisi mendapat haru kisi baru kadi position berkomplikam habalo kirhot jong seng ni berbuai